Good evening. A leading right-wing Dutch politician has been shot and critically wounded. Dutch television reports this evening say he's died from his injuries, but police have not yet confirmed that. Pim Fortuyn had been standing on an anti-immigration platform in the country's general election campaign and was attracting unexpectedly high levels of support. Only this morning, opinion polls were predicting that Pim Fortuyn, seen by some as Holland's Jean-Marie Le Pen, could win 35 seats. But the speed with which he'd become an exceptional force in Dutch politics had scared many electors. Guten Abend, meine Damen und Herren. Kurz vor den Parlamentswahlen in den Niederlanden ist der Wahlkampf von einem Attentat überschattet worden. In Hilversum gab am Abend ein Unbekannter mehrere Schüsse auf den Rechtspopulisten Pim Fortuyn ab. Er stand für eine neue Politikergeneration in den Niederlanden. Vor allem mit seinen markigen Sprüchen gegen den Islam sprach er die Ängste vieler Bürger seit dem 11. September an. Een heel goede avond. In Nederland is partijleider Pim Fortuyn neergeschoten. Volgens nog onbevestigde berichten zou hij overleden zijn. Pim Fortuyn won in maart met Leefbaar Rotterdam de gemeenteraadsverkiezingen en was voor de peilingen de gedoodverfde winnaar van de komende parlementsverkiezingen in Nederland volgende week. Ik heb juist enkele tientallen minuten geleden dat bericht gehoord. Ik ben natuurlijk geschokt, verbijsterd. Ik moet zeggen dat ik dat niet meer mogelijk achtte in Europa. Dat men aanslagen pleegt, moorden pleegt op politieke tegenstrevers. I'm shocked. I unreservedly condemn this act of murder. I know nothing about its motivation. Whatever its motivation, it's wrong. I condemn completely and totally with all my strength this type of violence. This is against the spirit of Europe. Det kan ske i Holland, kan det jo ske alle vejen. Jeg håber, at nu at man virkelig får besindet sig på de mennesker, de grupper, som kan finde på at gøre sådan noget. At man skal altså ikke ødelægge demokratiet. Og vi, som skal forsvare demokratiet, alle vi borgere, der står for demokratiet, vi må virkelig sige, det her, det er alt for vidt. Nu skal der samles omkring beskyttelse af demokratiet. Og den slags mordere skal ikke have lov til at få held med sig.